kamu bisa paromen apa isu kamu bah? Iya, mang baru sana dua. Madinggam may paromen. Sono masuk paromen. Bahwa. Bapak ni si terusung kan ngalaw mermenda. Oh no. Gariso. Ya, ilir na toro kay paromen ang sumak kita di Begason. Dua si matua do parumay. Jadi masuk tu paromen ni pasayok ko maham. Jipo dan ina pasayok paromen. Buat do ngar ias ni rohamo pasayo. Mana deh enggak memang. Lagi pedang lomoro apa dua-dua doa mangijab. Oh iya. Jadi son paromen. Oma po ni na pa magsay paromen dah. Oma po na paromen. Ala na pa dua-dua do nok kamu do bapak ni si terusung. Bahok mapir mak dua. Oh, non, makuk muna dua. Jadi mula parumen tason dan kuliah do kamu non modal muna do bah ngadan di baju muna. Ala ihu ni parumen. Wah, muse. Tiki so sau do pihamu do bapak ni si terus. Ubege karena dong to iboto hamuna ula muna mazay Iyo. Jipos maruham paromen Ahme. di ula muna modal aku amu Toh mang? olo Mang? nomma modal muna mang inang da ay pajek din na bukan Olo nomma modal muna berjunya sama dokon nomma modal muna inang no nina ayah dong. si koci. Tahe ba. Ege gutu tu gudang nih. Olo omre. Kamu masuk namang. Ana udah nak dengan anak budal hubat mas batangan. Masih koci mak. Kalau kemudian do paromen langsung na pagarak ku hamu nak. Lu sapal nang mangalem modal lah mangan. Manggo pala sereh mas batangan nih. Mga toropi ulian model muna si koci. Songoni ma paromen. Ngasih si biak kapodana. Saya ke zulu-zulu makapangomoan. Nakok mahmu tu dolok turum tuturuan. Alaw nang pola mo mabagrobak. Jadi nomma paromeda asatong sikok matutu dohonon. Sinur mapinahan gabi manenula muna. Horas mahmu paromen. Tole pura mahmu pura. Kalau kali pun aku tengok dulu ke bawah. Apa? Tengok dulu ke bawah. Tengok ke bawah. Ke bawah lo. Iya ini udah aku tengok ke bawah. Gimana lah? Udah aku tengok ke bawah ini. Sini. Ini udah aku tengok. Ini memang sorok. Udah ada ketengok. Apanya ini? Kemana kau? Hah? Sampai dapat kau bikin kau sini. Entah apa salahku. Tengok ke bawah. Ku tengoknya. Lari pulaknya ini sini kau. Sini kau. Entah apapun salahku. Kok gitu kali. Lari pulaknya lagi nih lo. Sini kau aku bilang. Gak bisa kau disuruh kau. Sini. Mananya dia ya? Sini kau aku bilang. Sini. Memanglah. Harus dapat kau sampai besok pun kejar kau. Mananya kau? Mana ya? Udah belakang kau rupanya aku dari tadi kau. Kau ya, kesuruh kau ngapa-ngapain kau nggak bisa kau ya. Berarti kekencangan aku larinya. Kok bisa aku di belakang? Jadi di belakang kau. Iya kekencangan aku. Aku yang ngejar kau, jadi kau yang ngejar aku. Maaf loh, mak. Mak. Kau yang bilang tengok ke bawah, entah apa yang aku tengok lah. Yang jatuh tadi apa? Nggak tahu aku apa yang jatuh. Nggak tahu kau yang jatuh di situnya. Nggak tahu aku, mah. Nggak tahu.
Kami mampunlah aku mak. Nggak ada ampun sama kau. Tenggelamkan nanti kau ke kolam ini kau. Ketenggelamkan. Tenggelamkan kau ke kolam ini kau ya. Tenggelamkan. Ampun aku mak. Kalau melawan kayak gitu ku buat kau. Masukkan kau ke kolam itu kau. Macam kau. Cukup. Bah, esok na rohamu parumain. Ayo dong mang masa kau mereng anakmu. Mahua roha. Sendok ko tu anakmu nong si mana mangeng kau serien koli. Beh, Mak dang pas be. dia nadang pas. Sadok salah mak. Ay holan nama geng koli terus. Beh, Ijuk lu aku. ikibisira sa rupamu dohotnya anak kang muna na Jakarta. Masa sarupa. Pido ay yape si sugam do. Mahua Ay sengkoli. Ay dang pas par masuk na ibe. Ayo masuk to mang. Dari masa kiba. Ay memang nasurong do tetar pisang. Ay patulus-tulus suruh ni on bapak ni terus memang. Nga ulo ko tu anakmu lagi bo to hoya apa mangengkul nga sini. Ngayon ko kamu nesoni. Nga. Berarti lo mani torui rasi kau nate. Dia. Ni torui marasi ka tenang. Lagi maraya mangi. Botan so dia be. Bah, lo menuna pa rohan ni torui nang. Siya makuroy. Bah, so malak kuroi. Sama dua amang lang boy to nga amang tolak si. Bah, na wado hamu nang. Molo ni torui do, kuboto do. Hola na kauraturak na ido na sada-sadai. Na lo ponggoli. Amang mabuting bolo boy non pareso amang majo. Coba amang jengkol. Ay, matongin nang ngayon na selek kamu ba mana mangengkoli. No tanakmu solong baka naman ang merbua. Olo mararang pas para masuk na ikan. Gupi pe ni suruh ng boy. Lima. Dia nang iboto. Aso ni hado raham. Nih. Makana si Marsa inang noju. Say gabi ko sa saram muna. Jadi pahamu do among na. Mula udo na mangengkoloni na nga na hasomalak ko doy. Uboto do ni dia. Molo sorry do hamu malo mangengkol berarti anak mung pinyam malo ma. Ay pertubo-tubo atong. Bolo ni dokok gimana buat zuan ningon. Ba ikop bulu semak dohonon contohnya nih membuat piring do buat zo piringan kosong ni do dohonon gimana. Itu sani amang. Songoni may paromain. Wah. Aman no mangengkol. Coba amang majo. Sa hubereng zo urat na ijo. Na putus maray. Sede. Atau pamang ma. Bering amang joeng ko lamang jutokin. Tunggu hamu mo tikibeda. Tukok mo na yung mahutiyop. Tangan mo na yung jaga tangan me. Tunggu hamu ni kuro tangan mo lek kamu. Di sa ko di do manogo horo. Bebuta mo tali do na manogo. Kahirap horbo hamu. Tugu pakitali. Jol maru hamu. Jaga tangan me. Oh, datang parumain. Non nih, naputus don. Do, netorwon. Dia. No, daung beni, aneh urak nai. Lo. Doton. Putus tali na eh. Lo. Kaya ka naman meron. Hindi pa anak mo suboy. Wala mamer kutor, pwede suboy kamu. Anak mo, do pa naman sa huli ng boy. Sabi.